Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Menshi ayishwe cyane amayobera atandukanye ku mpamvu zinyuranye bitewe n'inyungu ibihugu bitandukanye bifitemo cyangwa se n'abantu ku giti cyabo bagiye bafitemo. Zone 51 ni agace kavugwaho byinshi by'amayobera ku bihabera, amabanga yanitse ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika habitse ndetse n'ikoranabuhanga rihambaye binavuga ko ryazanywe n'ibivejuru. Kandi hari n'ibindi bitandukanye turi bugarukeho muri iyi nkuru kuri mikoro ngendo umungu wanyu Louis Bertrand. Mbasabye mbinginga kujya mu munyemere mbatembeza aka gace ka Zone 51 maze tubajagajage tuhatinda ariko bitari byo kurambirana. Aho kabera igitangaza aka gace gafite amazina menshi tubyinirira uboshye ishoka, aho kitwa Paradise Ranch, Dreamland, Groom Lake, Air Force Flight Test ndetse n'andi menshi agiye atandukanye. Ariko irizwi cyane kurusha yandi yose rikaba Zone 51 cyangwa se Area 51. Iyi ngiyi iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku birometero 190 by'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Los Angeles mu butayu bwa Nevada. Nubwo aka gace kagizwe n'imisozi, ibibaya ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, igitangaje nuko ku ikarita nta kintu na kimwe kigaragara gihari. Muri aka gace k'ubuso bungana n'ubw'igihugu cy'Ubusuwisi, ubwo no kuba ko kangana n'ibirometero 241,285, ibikorwa byose bya muntu byaravanywe. Ni agace k'ibanga nk'uko ikinyamakuru Paranormal kibitangaza, ngaka kaba ari agace kashyizweho na Truman wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka y'1950. Naho izina Zone 51 ngo naryo rigakomoka ku kubaka aka gace kashinzwe muri iyi myaka ya za 50. Ngo mu mpamvu nyamukuru zateye ishyirwaho ry'aka gace ka gisirikare kashyizweho ngo hazajya hasuzumirwa intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikoranye ubuhanga buhanitse mu ibanga rihambaye. Zone 51 yubatswe hafi y'ikiyaga cya Kamye, kakaba ari nako gace kasuzumiyemo indege zihambaye mu butasi zo mu bwoko bwa U-2 zaje gukurikirwa n'izindi kabuhariwe zo mu bwoko bwa A-12. Izi zo mu bwoko bwa A-12 nazo zaje guhindurirwa izina zitwa CR-71 cyangwa se Black Bead. Nubwo izi ndege zo mu bwoko bwa A-12 bigaragara ko zikoranye ubuhanga buhanitse kuko zitajya zibonwa n'ibyuma bigenzura indege mu kirere bizwi nka radari, kandi zikagendera ku muvuduko uhanitse ndetse no ku butumburuke bwo hejuru cyane. Ahagana mu myaka y'1957 inyigo yo kuzikora yo yari yararangiye kera, maze tariki 30 Mutarama mu mwaka w'1960 ikigo gishinzwe ubutasi cy'Abanyamerika kizwi nka CIA kibona gutanga uburenganzira bwo gukora 12 muri zo za mbere. Ikoranabuhanga rihambaye ryo muri iriya myaka ryakoranywe ziriya ndege niryo ryatumye abashakashatsi benshi bamenya ko ririya koranabuhanga ryaba rituruka ku bivejuru bivugwa kuba bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo kuko ubwenge bwa muntu bwo butari guhita bugera ku ikoranabuhanga rimeze kuriya. Indege yo mu bwoko bwa U-2 niyo ya mbere yagurutse mu mwaka w'1955, hari n'abashakashatsi bahera bemeza ko ubwenge bwa muntu utari bufite ubushobozi bwo kuzikora muri icyo gihe, ahubwo ko haba hari ibindi biremwa byatanze ubwenge. Mu rwego rwo gukomeza kubika ibanga ry'aka gace, urwego rw'igisirikare cy'ingabo z'Abanyamerika zirwanira mu kirere zizwi nka US Air Force rwakunze guhakana ko Zone 51 ibaho, ariko satelite y'icyahoze ari leta y'Abasoviyete yafotoye ifoto aka gace mu mwaka w'1988. Bwa mbere abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo babasha kubona ishusho y'ako gace k'ibanga. Amakarita yemewe agaragaza aka gace nk'ikirombe kitagikoreshwa cyangwa se nk'ahantu hatemerewe kugendwa n'indege, gusa iyo ukoresheje serivisi yerekana amakarita y'urubuga rwa Google, ubwo ni ikizwi nka Google Map, ubasha kubona aka gace kose neza. Nubwo ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwakomeje guhakana ko Zone 51 ibaho, gusa mu mwaka w'2013 urwego rw'ubutasi CIA rwemeje ko Zone 51 ibaho ndetse ko iherereye mu gace ka Nevada nk'uko byakunze kuvugwa. Gusa amakuru yashyizwe hanze ntagaragaza byinshi ku byavuzwe kuri aka gace, harimo no kuba habaye ibivejuru bizwi nka aliens. Igisirikare kirwana mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gitangaza ko ari agace kifashishwa mu kwasuzumira ikoranabuhanga rigezweho ry'ibikoresho by'ubwirinzi bikoreshwa n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi byerekeranye n'ibihakorerwa byo byagizwe ibanga rikomeye. Abahakorera yaba abasirikare cyangwa se abasivili babanza kurahinda rero kutazamena ibanga uko byagenda kose. Wabirengaho ushobora gukatirwa igihano cyo gufungwa imyaka igera kuri 20 yose.
mu rwego rwo kugira ibanga ibihakorerwa iyo biva bikagera. Inyubako zaho nta madirishya namba zigira kugira ngo hatagira uyiha ibyo kureba itamureba akarunguruka inshingano zitarize. Bavuga ko iyo hagiye kubisuzuma ry'indege abakozi bitari baguma imbere mu mazu kugeza isuzuma rirangiye mpaka indege isubijwe aho iparikwa. Zone 51 ni agace karindwa ku rwego rwo hejuru. Agaciro k'ibihakorerwa cyangwa se amabanga hatsimbye agaragazwa n'uburyo aka gace karindwa. Nta muntu n'umwe wemerewe kurenga muri kilometero 40 z'umuzenguruko wa zone 51 kandi ikirere cyaho kigenzurwa n'ibyuma byinshi bya radari. Iyo hagize ugerageza kwinjira muri iki kirere, indege zo mu bwoko bwa F-16 ndetse na kajugujugu z'intambara zitazitabazwa zikivuna umwanzi. Gufotora kirazira kikazirizwa kuko birabujijwe, ndetse harindwa n'igisirikare gikomeye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo nyemerera ngo usubiremo nti birabujijwe kurenga ku birometero 40 by'umuzenguruko wa zone 51. Abatemera ko umuntu wa mbere akandagiye ku kwezi tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi k'umwaka w'1969 bahamya ko uburinzi buba kuri zone 51 bw'Amerika yifashishije, maze bagashugurika bagafatira amafoto mu butayu agaragaza ko Neil Armstrong ari wageze ku kwezi bwa mbere. Uburinzi buhanitse bugaragara kuri zone 51 bugaragaza ko hari ikintu kibanga cyaba kihahishe Amerika idashaka ko kibonwa n'uwo ari we wese. Hari n'abavuga ko kandi zone 51 yaba yarashyizweho bw'umunyamabanga wa Air Force One yasabye ko bakongera ikirere cyo gucungiramo umutekano, ari nabwo yemeje ko kigomba kuba kingana n'igihugu cy'Ubusuwisi twavuze haruguru. Kuva mu mwaka w'1955 kugeza muri 70 aka gace kagenzurwa n'inzego z'ubutasi z'abanyamerika CIA, Central Intelligence Agency. Icyo twakwita nk'imipaka ya zone 51 izengurutswe n'ibimenyetso bitanga gasopo, harimo ko bitemewe gufotora n'ibindi bimenyesha ko mu gihe waba urenze ku mabwiriza aba yanditse abaharinda bashobora no gukoresha intwaro zica. Zone 51 mu ndege ubona ari agace katari kanini, ariko umubare munini w'abakozi bajyanwayo buri munsi watumye abacukumbuzi bemeza ko aka gace kagizwe n'igice kinini cyo mu butaka, ndetse imirimo myinshi akaba ari naho ikorerwa. Abakozi bagera mu majana burizwa indege buri munsi bakuye ku kibuga mpuzamahanga cya Las Vegas bakajyanwa muri zone 51 batwaye mu ndege zo mu bwoko bwa Boeing 737 cyangwa se nanone Boeing 727. Ibi ngo ni ibintu bikorwa inshuro zigera ku 10 buri munsi. Iyi ndege igeze mu kirere cya zone 51 ikoresha ijambo Janet rikurikiwe n'indi mibare 3 kugira ngo igaragaze ko ari imwe mu zigomba kuza muri ako gace. Mbere gato yo kwitaba Imana kwitwaga Bushman Boyd, uyu we yafashe amashusho asobanura neza ko yabashije kubona ibikorwa by'ibanga bikorerwa mu gace ka zone 51. Uyu mushakashatsi yahoze akora mu kigo kimwe mu bihambaye hano ku isi mu bigendanye no gukora indege kabuhariwe, ibisasu byo mu bwoko bwa misile, ubwirinzi buhanitse ndetse n'izindi gahunda zigendanye n'ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru. Bwana Bushman yerekanye ifoto y'ikivejuru cyangwa se alien, anemeza ko yaba yarafotoye n'ibyuma bifotora by'igisirikare cy'abanyamerika. Yanahamije ko kandi muri zone 51 hari muhigirwa ikoranabuhanga rihanitse ry'ibivejuru aliens. Uyu mugabo kandi yanahamije ko aliens ziri mu bwoko bubiri, harimo izitwa cowboys zikunda gusabana n'abantu cyane. Ibivugwa muri zone 51 bihera no ku mateka y'ibyabaye mu majyaruguru y'agace ka Roswell muri New Mexico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uretse ko nabyo bizavamo inkuru tuzagarukaho mu minsi izaza. Icyo gihe muri aka gace haguye ikintu kitazwi cyari cyo, ubwo hari mu cyumweru cya mbere cya Nyakanga mu mwaka w'1947. Bamwe mu bacukumbuzi biga ku bintu biguruka ariko bitazwi inkomoko yabyo bavuze ko icyaguye cyari icyogajuru cy'ibivejuru. Ibi by'Amerika ikaba yarahise gutangira ubushakashatsi ku ikoranabuhanga ry'ibivejuru igendeye ku bisigazwa n'imibiri y'ibivejuru byari biri muri icyo cyogajuru. Gusa igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo cyahise cyihutira kunyomoza amakuru yo kuba ari icyogajuru cya aliens cyaguye ku butaka bwabo. Naho abandi bacukumbuzi bakavuga yuko muri aka gace haba hari izindi nzira zinyuze mu butaka zihura n'ibindi bice by'ibanga. Bakanavuga ko kandi muri ubwo buvumo huzuyemo za aliens nzima zifasha abanyamerika gukora ibikoresho bihambaye mu ikoranabuhanga ry'akataraboneka. Ikindi kandi kivugwa cyane ngo nuko izi aliens zaba ari nazo zikora akazi kose gakorerwa muri ubu buvumo, intego yazo ari ukuzarema alien iteye nk'umuntu, human alien hybrid. Ngahane n'ibinatewe nuko ubwazo zitakibasha kororoka. Ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe bagiye bakorera muri kariya gace bemeje ko biboneye n'amaso yabo ibivejuru bya aliens, harimo n'umusirikare wahoze akora CIA watanze ubuhamya mbere gato yuko yitaba Imana. Mu mwaka w'1987 umugabo witwa Robert Lazar, uyu nguyu yatunguye isi yose ubwo yajyaga kuri televiziyo agatangaza ko ari umwe mu bakoze ku ikoranabuhanga rya aliens muri kariya gace ka zone 51. Icyo gihe uyu mugabo yanemeje ko Amerika ifite ibyogajuru 9 byose by'ibivejuru bibitse ahantu h'ibanga hitwa S-4. Anashimangira ko kandi aho ngaho bakoreye indege z'ubutasi bw'ibanga kuva kuri U-2 kugeza kuri F-117A.
ubu bwoko bw'indege ni indege z'ubutasi zishobora kugurukira ku butumburuke buhanitse zikoreshwa n'abanyamerika kujya kuneka ibindi bihugu bigenzi byayo. Indege yo mu bwoko bwa CR-71 ishobora kugurukira ku butumburuke bwa kilometero 27 zose igenda ku muvuduko wa kilometero 3700 ku isaha imwe. Izi ndege zose kabuhariwe nizo bivugwa ko zikorerwa muri zone 51 cyangwa se zone 51. Ikorerwamo ibikoresho by'ibanga bya gisirikare, kuba hapimirwa ibitwaro bya kirimbuzi, kuba haba cyangwa se hataba ibiveje byo mu bwoko bwa aliens ngo binifashishwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga rihanitse ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose nibivugwa kuri aka gace ka zone 51. Gusa gihamya zifatika zo zakomeje kubura ngo hemezwe neza ko ibihakorerwa. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo nta kabura imvano. Kuba aka gace karabanje guhakanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka igera kuri 33 yose, ibihaba ntibishyirwe ku makarita, hakaba nta ndege yemerewe kuhagenda, iyo ahantu hakaba harangwa n'uburinzi buhanitse. Ibyo byonyine ubwabyo biri mu by'umuntu yaheraho yemeza ko ibihakorerwa byose bifite agaciro gakomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ndetse idashaka ko hari n'umuntu umenya kanone uko ibihakorerwa kugeza no ku muturage wayo. Ndagushimiye cyane we twabanye mu kiganiro mwateguriwe kandi mukagezwaho nanjye Nsabimana Louis Bertrand. Murakoze, Imana ibarinde.